Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobar dan, evo nas na dvoboju 21. kola Hrvatski Telekom Premier Lige, odnosno predzadnje kolo regularnog dijela sezone u Osijeku u dvorani Gradski vrt ili maloj dvorani Gradski vrt vrijednosnice Osijek doček u Alkari. Utakmica bitna kako jednima tako i drugima. Osijek koji se bori za ulazak u doigravanje trenutno su prvi ispod crte, odnosno na toj 9. poziciji, doduše uz utakmicu manje u odnosu na Škrljevo, obje momčadi po 30 bodova, Osijek 10 pobjeda i 10 poraza ove sezone. Alkar na predzadnjem mjestu, 11. pozicija, 7 pobjeda, 13 poraza. Htjeli bi to Alkari izbjeći jer to mjesto donosi dodatne kvalifikacije za ostanak, tako da kažem ova utakmica i jednima i drugima je dosta bitna. Iza Osijeka je gostovanje kod Splita je poraz na Gripama 93-84, s druge strane Alkar je bio domaćin poražen u Sinju od Cibone 101-89. Domagoj Kujundžić, trener Osijeka koji je to postao tijekom ove sezone, bivši trener Alkara, nekada je bio i na Gripama, ulozi pomoćnog Splitovog trenera. Gledate rostere kako jedne tako i druge momčadi. Srđan Helbih vodi sinjsku momčad, naravno jedna, vjerujem svima vama dobro poznata igračka karijera. Ova trenerska, možemo reći, tek počinje i s Alkarom pokušava, kao što sam već spomenuo, izbjeći to predzadnje mjesto. Alfred Jovović, Jelena Tomić i Mateo Pavičić, kao što vidite, su suci ovoga dvoboja. Uskoro kreće dakle ova utakmica, odnosno to je zapravo i posljednji dvoboj 21. kola HT Premier Lige, kola u kojem je Split slavio protiv Zaboka, Zadar bio bolji od Škrljeva u Jazinama, Šibenik slavio gostima kod posljednje plasiranog Boska koji se oprašta od prvoligaškog društva. Cibona bolja od Hermes Analitike sa 132-77 i Cedevita slavljen u Gorici došla do nove pobjede 92-75. Na ljestvici Cibona je prvo mjesto sa 17 pobjeda, 4 poraza, isti omjer koji ima i drugo plasirani Zadar. Split je treći sa 13 pobjeda, 8 poraza, pa Cedevita 12-9, Gorica na petom mjestu, sjajna njihova sezona, 11 pobjeda, 10 poraza, Šibenik 10-11, Zabok 10-11 i Škrljevo na tom osmom mjestu koji donosi play-off sa 9 pobjeda, 12 poraza. No kažem, Osijek može sa pobjedom danas se vratiti na tu osmu poziciju. Prva utakmica ovih protivnika igrana u Sinju bila je dosta neizvjesna, na kraju slavlja Osječana 82-78. Kod Alkara prednjačio upravo Brown sa 25 koševa, s druge strane Osječane je predvodio Ante Gospić sa 28 poena. Biće to lopta sa strane za Osijek, za Matu Mandića. Mario Ihring očekivano kreće u petorci na poziciji razigravača. Lopta u kut prema Maxwellu Darlingu. Još jednom pokušat će Darling pronaći Mandića, ali obranio se Alkar. Vidjet ćemo što sad Sinjani mogu u svom prvom napadu. Ovo što mogu do kraja otišao Bruno Markulin i upisao prve poene na susretu. Pokušaj Marija Ihringa zaustavljen blokadom
Kreće opet Alkar u novi napad i po povećanju prednosti, ali surila ova trica Bruna Markolina i na kraju kome tu sad sviran prekršaj. Čini se prvi Turali. Markulin s istekom napada, šut preko ruke, pokupio je tu loptu Maxwell Darling, kreće Osječani po svoj prvi koš, svoje prve poene na susretu i zabija Nikola Turalija za 2:2. Marić za 2 poena. Mario Ihring, Mate Mandić, Franko Šango, Maxwell Darling i Nikola Turalija, osječka startna petorka. S druge strane Joshua Brown, Bruno Markulin, Gabriel Marić, Dinko Šipić i Hrvoje Vučić u petorci Alkara. Hrvoje Vučić, jako dobar ulazak gostiju, dosta smireni u tim svojim napadima, evo ih na 4 poena prednosti. Maxwell Darling ispada tamo lopta novozelandskom igraču i prolaze na drugi obruč. Hoće li ovo priznati suci uz osobnu pogrešku Joshua Browna? Da, mislim da je koš priznat. Jedno slobodno bacanje bi trebao imati Darling koji to pogađa. Upisuje ukupno 5. osječki poen. Tamo ponovno Markulin po loptu, pa Šipić za Browna, 5 sekundi samo do isteka napada. Brown će još pokušati svojim proigravanjem u reket prema Šipiću i onda sa istekom napada šuta Gabriela Marića. Osijek se obranio, ima sad priliku napraviti preokret, doći do svog prvog vodstva. Uspio je Ihring izboriti prekršaj. Pogađa svoja prva 2 slobodna bacanja Mario Ihring za 7:6 prvu prednost Osijeka. Pokušaj nešto agresivne obrane Mandića na Joshua Brownu, na kraju dobio je tu najprije jedan udarac, nakon toga i napravio prekršaj. Marić pa Markulin čeka izlazak Browna iz bloka, novi blok radi Vučić. Brown imao taj dosta otvoren šut, ali ne uspija pogoditi. Osijek ide po prvu tricu na susretu i pogađa Franko Šango za 10:6. Imao je Alkar onih 6:2, dakle 8:0 osječka serija koju sad gosti pokušavaju prekinuti. Brown solo prodor i onda jedna lopta kroz reket. Vučić ovdje zaustavljen blokom, traži prekršaj, ništa od toga, kreće na drugoj strani ponovno Šango na trici i pogodit će ovo. Dvije trice zabija Šango u 2 napada u nizu i to je 13:6 domaća prednost.
2 od 3 osječka trica, dakle Šango je pogodio te svoje dvije, Alkar s druge strane tricu gađao 0-3, šut ukupan Osijeka 66%, Alkar na 37% ukupnog šuta. Pokušat će sad Vučić napraviti nešto u reketu tamo pored Turalije i Hrvoje Vučić sa 4 poena, prvi gostujući strijelac. Dolazi Turalija tamo u blok, ali Ihring traži da tu dođe po loptu Šango koji bi sad nešto pozornije čuva Vučić. Kreće opet otvoren šut iz ove pozicije, pogodio Šango, a pogodit će i Maxwell Darling. Osječani su sad povezali 3 trice i otišli na 16-8. Šipić zatvara Darling reket, umalo je tamo Ihring presjekao ovo proigravanje, sad pogreška Joshua Browna koju će Amerikanac ispraviti, ali mora onda ići ovaj šut Hrvoja Vučića sa istekom napada. Promjena u Osijekovoj petorci, umjesto Nikole Turalije ušao je s brojem 16 Domagoj Vrkić. Bruno Markulin, izlazak iz bloka i odmah šut preko ruke, ali definitivno sad Osijek preuzima inicijativu u ovom dijelu prve četvrtine. Ponovno Darling ostaje sam na trici i opet zabija. To su sad već veliki problemi obrane Alkara. Tamo se pogledavaju gostujući igrači, sliježu ramenima, no 4 trice zaredom postiže Osijek i odlazi na najvećih za sada plus 11. Hrvoje Vučić, evo i prve gostujuće trice, 7. koš najefikasnijeg igrača Alkara. To je sad nova trica, Franko Šango, 3 od 3, to je opet povratak Osijeka na plus 11. Morat će Alkar za povratak u susret naći neko bolje rješenje za te osječke šutere. Za sad prednjače Šango i Maxwell Darling sa po 9 poena. Promjena nova kod Osijeka, umjesto Mate Mandića ušao je Bruno Perić. Precizan Joshua Brown sa slobodnih bacanja. Zabija gotovo 17 poena u prosjeku ove sezone, točnije 16,6. Prvi Alkarov asistent sa 6 asistencija u prosjeku po susretu. Ihring, to je bio pokušaj tamo prema centrima domaće momčadi, ali zaustavljen ovdje Šango, također nije mogao ni Darling koji je pao, nakon toga rušio sve pred sobom, ali evo palaca gore, pokazuje Domagoj Kujundžić, mora biti zadovoljan, a sada još zadovoljniji sjajan potez Maxwella Darlinga i već na 11 koševa taj Novozelanđanin u osječkim redovima.
Brown, zatvoren opet reket, prekratak Markulin na ovoj trici. Vučić i osobna pogreška Domagoja Vrkića. Da, ovdje je sve zapravo zakuhao Ljuboša Madan ovom loptom koju je lako presjekao Maxwell Darling i onda zakucao za povećanje osječke prednosti. Hrvoje Vučić na 8 koševa, inače ove sezone i prvi Alkarov strijelac sa gotovo 18 poena u prosjeku po susretu, dodaje tome i 6 skokova i 3 asistencije. Njegovih prvih koševa, druga trica gostujućeg sastava. Mario Ihring, ostao je Vučić na njemu. Ihring opet traži rješenje na krivnoj poziciji. Perić nije ni pomišljao na šut, lopta tamo prema Domagoju Vrkiću ne prolazi. Alkar može sad nastaviti svoju povratničku seriju. Ljuboša Madan, opet je išla završnica napada na igrača koji je malo prije pogodio za 3 poena. Osijek se uspio obraniti. Su ranije u Sinju, pobjeda Osijeka 82-78, inače Osijek jedna izrazito domaćinska momčad, 10 utakmica u ovoj dvorani, 8 pobjeda i samo 2 poraza. Ovdje su bodove odnosili tek Split, odnosno Cibona, s druge strane Alkar u gostima u 10 nastupa, tek jedna pobjeda uz 9 poraza. Ta pobjeda stigla je kod posljednje plasiranog Boska. I dalje bez koševa iz igre Joshua Brown, 3 odnosno 4 poena ako pogodi ovo drugo slobodno bacanje za Amerikanca, za 8
minuta i 40 sekundi na parketu. Jako lijep prolaz Marija Ihringa, doduše nešto se tu pitalo Alkarovu obranu koja opet nije bila na dobroj razini. Osijek na +6 na ulasku u zadnju minutu prve četvrtine. Priskače tamo Ljuboša Madan koji je sada svojim dolaskom, odnosno ulaskom u Alkarovu petorku donio malo promjene ritma gostima koji dolaze opet na jedan, vjerujem za njih, prihvatljiv zaostatak s obzirom da su ne tako davno imali -11. Mario Ihring za novoosječku tricu, ovo je bilo prekratko, spašava tu loptu Darlinga i Osijek je dobio novih 14 sekundi. Darling ide visok izbačaj, ali promašio je cijeli obruč. Maxwell Darling na drugoj strani, Alkar ima sada kontru i asistencija Marića za 4. poen Bruna Markulina. Puno koševa u prvoj četvrtini, to je obilježje ovog prvog perioda igre. Opet Ihring i osobna pogreška svirana Mariću. Ihring traži nesportsku. Tek sad gosti u bonusu, tako da nema slobodnih bacanja. Lopta sa strane za Perića. Ponovno Ihring. Ihring 3 sekunde do isteka četvrtine i Mario Ihring 6 njegovih koševa, 28-24 je prednost vrijednosti za Osijek u susretu 21. kola protiv Alkara. Jedna, kažem, vrlo efikasna prva četvrtina kod domaćeg sastava. Najefikasniji 17 koševa Maxwell Darling. Šango je dodao 9, odnosno pogodio 3 trice, 6 koševa Marija Ihringa. S druge strane kod Alkara prvo ime Hrvoje Vučić s 9 poena, Ljuboša Madan je dodao 5. Kreće druga dionica, Osijek na 4 poena prednosti. Osijek koji je imao ono dobro razdoblje sredinom prve četvrtine kada su nekoliko navrata odlazili na najvećih +11. Još jednom tamo Ljuboša Madan, ali ne prolazi taj napad. I s druge strane je Osijek u svom prvom napadu u drugoj četvrtini, ali izblokiran Domagoj Vrkić koji pogledava prema sucima tražeći prekršaj. Ide sad novi pokušaj gostiju, izborio se za nastavak napada Ivan Svalina. Bruno Markulin, za sad ne ide ta njegova trica, ostaje Markulin na 4 poena. Darling dolazi do novog skoka. Skokova Osijek, Alkar 4 manje, gostujući šut ukupan na 40%, vrijednosti Osijek na 58% ukupnog šuta. Evo sad to spušta Mario Ihring koji je ostao tu na trici i
promašio, no na drugoj strani ovo je bilo neuhvatljivo za Ljubu Šamadana. Šango, Perić, Vrkić, Darling i Ihring, to je petorka Osijeka u napadu i ovo će biti osobna pogreška Šipić za 2 slobodna bacanja Domagoja Vrkića. Zadranin u dresu Vrijednosnica Osijek, Domagoj Vrkić, Zadar, Šibenik, jedno kratko vrijeme bio i u redovima Alkara ove sezone. Za 17 minuta u prosjeku koliko provodi na parketu postiže 8 poena, dodaje tome i 4 skoka. Josh Brown i evo njegovog prvog koša iz igre nakon 4 pogođena slobodna bacanja. Mario Ihring sjajna sad igra 2 na 2 tamo sa Nikolom, odnosno sa Vrkićem koji je došao do svog trećeg poena. Osijek na plus 5 nakon 2 minute igre u drugoj četvrtini. Traže gosti još jednom rješenje s ovih vanjskih pozicija, no trica Alkara je sad na 20%, odnosno 2 pogođene iz 10 pokušaja. Bruno Perić. Josh Brown i dalje Šipić, rad jedan, pa onda drugi blok. Brown ide kao onaj prošli napad, to odigrati sam do kraja i evo 2 sad njegova uspješna napada. Sekundi do isteka napada i opet sjajan potez Marija Ihringa. Definitivno igrač koji daje ritam Osijekovoj igri. Slovak Mario Ihring, vidjet ćemo još jednom taj strelovit prodor tamo pored Joshua Browna i Osijek opet dolazi do nešto osjetnije prednosti. Brown, sad nesporazum osječke obrane, nitko nije preuzeo Joshu Browna i prisiljen na kraju zapravo Darlinga ovdje raditi prekršaj u pokušaju blokade. Imaće Brown nova 2 slobodna bacanja. Od 5. Evo i prvog njegovog promašenog slobodnog bacanja, no Brown sada se izjednačio sa Hrvojem Vučićem kao najefikasniji Alkarov strijelac. Mandić, jedna pomalo riskantna, ipak dobra lopta na kraju za Perića koji
Igra sada jednu dobru rolu u drugoj četvrtini. Može li Svalina zabiti novu gostuću tricu? Lopta se nekako nečkala po obruču, ali izborio je Brown nastavak Alcarovog napada. Svaline koji je prenio loptu na polovicu Osijeka i Joshua Brown zabija svoju prvu, a drugu gostuću tricu. Radi prekršaj, bit će to koš i dodatno slobodno bacanje za Domagoja Vrkića. Bila zapravo treća Alcarova trica, Vučić, Šamadan i sad Joshua Brown, trica gostiju 25%, 3 od 12, Osijek na trici 5 od 12. Svalina u Alcarovoj petorci, pa Šamadan poteže za 3 poena, kupi Vrkić. Traži tu još Bruno Perić i prekršaj, ništa ne pokazuju suci. 6 koševa Perića, to mu je negdje i otprilike prosjek ove sezone, točnije 5,6. Vrkić i čisto, kaže suci, uspio Vrkić blokirati tamo na ovom pokušaju Hrvoja Vučića. Opet Osijek se približava onoj svojoj najvećoj prednosti iz prve četvrtine kada su nekoliko navrata imali plus 11. Vrkić ne izlazi nitko na šut, tek sad to radi Vučić i Vrkić pokazuje da i on zna pogoditi za 3 poena. Plus 12 pišemo kao novu najveću domaću prednost, ali evo brzo to spušta na minus 10 iz gostućeg kuta Ljubo Šamadan. Ide Šango po novu tricu, sad možda malo i pretjerano, ali Osijek definitivno koncentriranija momčad. Domagoj Vrkić sa iskokom u napadu i svojim 10. poenom. Drugi najbolji strilac Osijeka, 11. je zabio Darling. Sada se otvara i gostima, to je šut i trica Gabriela Marića. Šamadan za Vučića, čiji je šut ipak stao u drugoj četvrtini, ostao na onih 9 poena iz prve dionice. Šango u prodoru, ali brzo je zatvoren gostujući reket. Ima još ovdje dovoljno vremena Osijek za organizaciju boljeg napada, ipak ide i brzi izbačaj Mate Mandića i kome lopta pokazuju suci domaćem sastavu. Koša tamo ni prekršaja na Periću, s druge strane ista situacija sa Gabrielom Marićem koji je ostao na parketu, ali
Biće to samo lopta sa strane. Umeđu vremenu i povratak Maxwella Darlinga u osječku petorku. Šamadan dosta sad napada ide prema njemu, a otvara se to odmah i na vanjskim pozicijama. Ponovno Marić tamo postiže svoju drugu tricu za 46-39. Sjajna asistencija prije svega Marija Ihringa, to će odmah iskoristiti Maxwell Darling. Sad i prvi strelac dvoboja, 13 njegovih koševa, s druge strane 12 kod Alcaraz bio Brown. Ipak onaj Marićev šut nije bio za 3, već 2 poena. Ihring, nerješiva enigma za obranu Alcara, 10 njegovih koševa i već 7 asistencija. Hrvoje Vučić prekida sad taj svoj post u drugoj četvrtini. Ukupno 11 košem. Ihring može i ovako iza leđa. Darling otvara se tamo ponovno. Ihring u kutu, ali dosta sad blizu stoji Markulin. Otvara Ihring prostor za prolaz i osobna pogreška svira na Markulinu. Nema problema Marija Ihring na slobodnim bacanjima, 12 njegovih koševa. Riječ je inače o slovačkom reprezentativcu koji je igrač zapravo češkog Nimburka. U Osijek stigao na jednogodišnju posudbu. Šamadan uspije tamo doći do pozicije za ovaj šut, ali ne i pogoditi. Osijek na plus 11 i napad u kojem može donijeti najveću prednost u ovom prvom poluvremenu. Vidjet ćemo opet što će ovdje napraviti prije svega Ihring. Ovoga puta previsoka lopta za Domagoja Vrkića i ispričava se Ihring. Alcar je dobio još 4 sekunde za završni napad prvoga poluvremena. Ulazi Joshua Brown. Osijek može tu raditi prekršaj. Ovo je tek njihova treća ekipna pogreška, odnosno treći prekršaj u ovoj četvrtini. Sekunda do kraja i timeout sa Alcarove klupe.
Svalina za Brauna, šut je u vremenu ako će Braun pogoditi, a neće, ostaje ovih 52-41 kao rezultat na kraju prvoga poluvremena. Kod Osijeka najefikasniji Darling, ali rekao bih definitivno prvo ime je Mario Ihring koji je ubacio 12 koševa, no dodao tom i 8 asistencija. Još možemo izdvojiti 10 koševa Domagoja Vrkića, 9 Franka Šanga koji je pogodio 3 trice i to 3 trice u nizu. S druge strane kod Alkara Braun 12, Vučić 11, po 7 koševa dodali su Gabriel Marić, odnosno Ljuboša Madan. Evo za sada toliko za ovaj prvi dio, za prvo poluvrijeme. Poštovani gledatelji, čujemo se već za 10 minuta. U play-off, s druge strane Alkaru koji nastoji izbjeći to predzadnje mjesto i dodatne kvalifikacije za ostanak u ligi. Još jednom možemo spomenuti najbolje strijelce kod Osijeka: 13 koševa Darling, 12 Ihring, 10 Vrkić, kod Alkara 12 poena najefikasnijeg Joshua Brauna, 11 je dodao Hrvoje Vučić. Otvoren Mario Ihring, vrijeme polako curi za ovaj napad, opet Ihring koji će ići na tricu i pogoditi. Petnaesti koš Marija Ihringa, ali svakako treba napomenuti onih 8 asistencija. Ovo je odgovor Alkara, s druge strane svojim prvim košem u nastavku dvoboja Hrvoje Vučić. Jako dobar prolaz Ihringa, nije pogodio, no popravit će to za domaću momčad Nikola Turalija. Šipić, Vučić, Markulin, Marić i Braun, Alkarova petorka u drugoj četvrtini. S druge strane kod Osijeka Šango, Perić, Turalija, Ihring i Darling. Turalija Ihringu u bok, Ihring ide po novu tricu, ali izašao je tamo na šut Hrvoje Vučić. Kreće Alkar u svoj novi napad, sjajno sad Vučić prema Šipiću i Turaliji prekršaj, Šipiću 2 slobodna bacanja.
Pogađa drugo slobodno bacanje Dino Šipić, 58-43. Darling pa Turalija, novi njegov koš, 6. ukupno. Osijek je brzo pobjegao na još veću prednost u odnosu na onaj rezultat. Sa poluvremena Vučić na drugoj strani otvara i drugu četvrtinu, odnosno treću četvrtinu nastavaka dvoboja kao što je krenuo u sam susret. A to je jednostavno nezaustavljiv Mario Ihring za Alkarovu obranu, njegov 17. koš i apsolutno igrač koji diktira ritam domaće momčadi. Nije iskoristio Joshua Brown ovo proigravanje ispod koša i na drugoj strani opet Ihring prolazi sa svih pozicija, ovoga puta na drugi obruč za dolazak Osijeka na samo 3 poena od okruglih 20 viška. Promašaj Markulina koji je jedan dio svoje karijere proveo upravo ovdje u Osijeku, igrao još za Split jedno vrijeme i šibenski Jolly. Šamadan sad sa prekršajem na Mariju Ihringu. Dvadeset jedan poen Marija Ihringa za 21 minutu, odnosno nešto više od toga koliko je na parketu. Markulin, ali jednostavno ne ide ta Alkarova trica, pa ne ide. To je sad 17. pokušaj, ostaju na one 4 pogođene, jedna Vučić, jedna Šamadan, po jedna Marić, odnosno Brown. Morat će, čini se, Ljubo Šamadan iz igre, jedna
Jedan nezgodan doskok, tamo čini mi se je bio pod samim košem i dodatni udarac za goste ako ostanu bez Šamadana koji je donio malo ritma, malo živosti njihovoj igri ulaskom u drugoj četvrtini. Jurela je ušao sa brojem 4. Za Darlinga koji je udvojen, ali to znači da bi netko trebao ostati sam. To je bio Nikola Turalija i izborio je nova 2 slobodna bacanja. Prvo su to zapravo slobodna bacanja za Turaliju. Osijek je imao 10 slobodnih bacanja, pogodili od toga 8. Markulin, dobar sad njegov ulaz za 6. koš. Brzo odgovara Osijek i to tricom, svoju 4. je pogodio Franko Šango. Bruno Perić, 5-0 sad serija Osijeka za 71-48. Marić ide za 2 tamo preko ruke Maxwella Darlinga, opet Ihring vuče novi osječki napad i nova sjajna asistencija, ali ništa od toga jer nije uspio zabiti Turalija. Pokušava sad Jalkar malo ubrzati igru u svoje napade jer morat će sad definitivno i više riskirati ako se ovdje žele vratiti na koliko toliko prihvatljiva za ostatak do kraja ove četvrtine. Da, mora Brown natrag u igru jer su 2 slobodna bacanja. Sada može malo predahnuti Amerikanac sa učinkom od 14 poena. Drugi Alkarov strilac Vučić je zabio 15. Evo Šango pokazuje da može šutirati za 2, ali nije pogodio tamo. Turalija opet skače u napadu. Je li to sad njemu sviran prekršaj ili Vučiću? Vidjet ćemo bolje iz ove pozicije. Borba za loptu, tamo je dobio udarac po licu. Čini mi se Hrvoje Vučić i njemu ipak je išla ta osobna pogreška.
koševa i 2 skoka, učinak za sad Nikola Turalije koji također ide malo predahnuti, ulazi Domagoj Vrkić. Nije pogodio Vučića, ali iskočio je u napadu Ivan Jurela. Mario Ihrin. Promašaj Vrkića, no napadački skok za Maksela Darlinga. Evo i Darlinga na 15 koševa, puno raspoloženih igrača Osijeka, s druge strane odgovorit će za goste Marko Zuljević koji je sada u njihovoj petorci. Ne može Alkar braniti ovaj osječki napad i Osijek je praktički već riješio susret 3 minute do kraja treće dionice. Vidjet ćemo može li ipak Alkar se nekom čudesnom serijom vratiti. Ovaj dvoboj Vučić potvrđuje samo da je prvo Alkarovo ime u ovome susretu. Nakon završene srednje škole Hrvoje Vučić je otišao na sveučilište u SAD, pa onda povratak u Hrvatsku, u redove Zagreba, pa Rumunjska, pa opet hrvatski klubovi Zabok, Alkar. Nakon tog jedno vrijeme u talijanskim drugoligašima vratio se u redove Alkara ove sezone. Sam Bruno Perić je ovom kontra napad, odnosno bio je najbrži, evo i njega na 10 koševa. Gabriel Marić. Marka Žuljevića, lopta dolazi do Gabriela Marića i može sad Alkar povezati dva svoja napada. Vučić na trici, težak promašaj i onda nije sad Jurela potvrdio taj svoj napadaški skok. Na drugoj strani opet će biti lagan osječki koševi. Franko Šande za svoj 14. poen za 83-58 i novi timeout s gostujuće klupe. Lopta kod Ivana Svaline, brzo curi ovaj napad Alkara. Svalina je uzeo taj šut za 2 poena, onda tamo skok Marko Lina, ali sjajna blokada Maksela Darlinga.
Mario Ihring. Spušteno u reket za Vrkića koji prolazi tamo pored Šipića i Vrkić igra također jednu solidnu predstavu danas, 14 koševa i 11 skokova. Prvo slobodna bacanja koje ima Bruno Markulin, pogađa prvo. Ide li drugo, tu ne bi trebalo biti problema, 8 koševa, no uz šut 3 od 12, trica je 0,5. Koševa prednosti za Osijek u ovoj četvrtini, u drugoj je Osijek također bio uspješniji sa 24-17 kao i onoj prvoj koji su dobili sa 4 poena prednosti. Šesnaesti koš Maxwella Darlinga, to je itekako debelo iznad njegovog sezonskog prosjeka od 5 poena. 16 koševa i 5 skokova, 2 asistencije, učinak Novozelanđanina u osječkim redovima na ovom dvoboju. Ostaje ovdje još možda ovaj pokušaj sa polovice koji je uputio Perić, 86-60, odnosno ogromnih plus 26 ima Osijek uoči zadnjih 10 minuta dvoboja. Prekršaj Vrkića na Hrvoju Vučiću za 2 slobodna bacanja. Ispada tamo lopta Mandiću, opet Alkar u nešto bržem napadu, ali zaustavljen Jurela i idu ipak novi gostujući koševi. To je sad Frano Pralija koji je dobio priliku u zadnjoj četvrtini. Da, nema jednostavno Alkar rješenje za Marija Ihringa koji je otišao na 25 poena. A ide sad i na 27. Mandić i upisuje se on sad u Osijekove strijelce. Naravno susret riješen već tamo
Sredinom treće dionice, kada je Osijek otišao na 20-ak koševa viška, pokušaj Markulina za 3 na drugoj strani. Organizira novi Osijekov napad Mario Ihring. Pogađa svoja 2 slobodna bacanja Ivan Svalina. To su mu i prvi koševom dvoboju, 94-68. Još ima se dosta igrati u osječkom gradskom vrtu, 7,5 minuta. Pomogao je Vrkić. Vučića ide sad sam to tamo pokušati rješavati pored Vrkića koji radi prekršaj. Trica Ivana Svaline nakon ona 2 pogođena slobodna bacanja, sad njegovi prvi koševi iz igre. Mandić ide u prodor i bit će ovo priznat koš Mati Mandiću. Još je Markulin napravio prekršaj za Mandićevo dodatno slobodno bacanje. Bruno Perić na klupu sa 10 koševa. Ihring i dalje na parketu, iako je ovo već odavno riješeno. Ihring ide po još bolje brojke, iako je ovih 29 koševa mu je najefikasnija utakmica sezone. 28 je zabio protiv Šibenika ovdje u pobjedi Osijeka 104-95. Koševa Ihring s ovim pogođenim slobodnim bacanjem i 11 asistencija. Prvo je Vučić na 22 poena. Njemu s druge strane je
rekord 29 ove sezone protiv Cibone u Sinju u porazu Alkara 101-89. Sad naravno obrane nisu više toliko koncentrirane i evo Osijeka na 100 poena, bit će i debelo preko 100, Alkar također bi se mogao približiti toj brojci. Ostaje dakle to još jedno završno kolo regularnog dijela sezone prije početka doigravanja. Alkar će biti domaćin, u gostima stiže Split, s druge strane Osijek gostuje kod Hermes Analitike. Koraci ovdje svirani Vučiću. Biće dosta zanimljivo, rekao bih, to posljednje kolo jer tek trebaju se odrediti pozicije za doigravanje. Dosta ekipa u borbi za pojedina mjesta sa jednom pobjedom ili jednom pobjedom razlike. Biće tu, kažem, konačan rasplet jasan tek nakon zadnjeg kola. Za sad i borba za prvo mjesto otvorena. Cibona i Zadar na omjeru 17-4. Evo Ihringa koji dalje igra sjajan susret, trica za 33. poen. Ovo je drugi put ove sezone kako je Osijek otišao preko 100 koševa u jednom susretu. Prvi put, to je već spomenuto, je pobjedi protiv Šibenika 104-95. Govorim samo o utakmicama HT Premier lige. Darling, bit će i koš i dodatno bacanje. Pljesak koji ste čuli bio je naravno upućen Mariju Ihringu, za kojeg je vjerojatno susret završen. Ihring 33 koša, 4 skoka, 12 asistencija. Brkić na drugi obruč i opet koš faul. Brkić na 21 poenu, na drugoj strani sada je njegova osobna pogreška.
sad dobivaju priliku neki mladi momci kod Osijeka. Mislav Kordić, primjerice, koji je upravo ušao s brojem 0. Ovdje je također jedan mladac u sastavu Alkara na slobodnim bacanjima, Frano Pralija. I prvo godište Frano Pralija pogađa drugo slobodno bacanje, 111-81. Uče sad Marko Žuljević, Alkarov napad, priskočio je tamo Gabriel Marić. Franko Šando, njegove 3 trica su nekako brzo odvojile Osijeka u drugoj četvrtini. Sad upisuje se u strijelce Juraj Boras. Ivan Jurela. Evo, polako se bliži kraj ovaj osječki susret, utakmica koja na kraju nije ponudila neizvjesnost. Tamo još u prvoj četvrtini je bilo to otvoreno 28-24 za Osijek, ali Osijek u drugoj radi taj korak prema pobjedi. Praktički od te druge četvrtine njihova prednost se samo povećavala i Osijek, kažem, drugi put ove sezone u prvenstvu otišao preko 100 poena na jednom susretu. Ide i Darling iz igre, pljesak i njemu, ali pljesak još jednom mladom igraču koji sad ulazi kod Osijeka s brojem 9, Ivan Starčević. Prvi je to zapravo nastup ove sezone za Starčevića, 2002. godište, Pralija tamo pod košem i neće ipak pustiti lagane poene bez obzira na ovu veliku razliku i situaciju koja je već odavno jasna. Bruno Perić. Pralija također sad dolazi do novih poena, ovo mu je treća utakmica u ovoj sezoni. Boras tamo za Starčevića koji se diže na tricu, ali ne pogađa. Na Osijeku novi napad donio je Boras. Jurela čeka dolazak Svaline, kome na kraju ova lopta i da je to domaća momčadi.
Može li Osijek i preko 30 ili im to sad uopće bitno u ovim trenucima? Zadnja minuta ogleda, Žuljević radi prekršaj, opet će Boras na slobodna bacanja. Već ranije igrao u svojoj karijeri za Osijek, vratio se ove sezone. Juraj Boras, redove Osijeka, igrao za niže ligaše, Osječki Sokol, Vinkovce, Vukovar, Belišće, Borovo i, kažem, ove sezone opet u redovima Osijeka. Da, Osijek sada je na tih plus 30 sa ovim napadom koji vuče Šango i evo Koševa za Mislava Kordića. Na drugoj strani još prolazi Marko Žuljević, 121,89. Odnosno to je sad 91. ukupno Alkarov koš, ali u susretu kojem primite preko 120 poena, jasno je u kojem smjeru će otići za vas ta utakmica i Osijek potvrđuje ipak svoju kvalitetu u odnosu na sinjski sastav 121,91, odnosno tih plus 30 za Osijek. Srećan pozdrav!